Driving under the influence is the reason for every third road traffic accident. Of those, every third car accident is caused by a young driver. And 22 is the average age when a person ends up in a wheelchair due to a road traffic accident. Posledica je bila zlomljena trivratna vretenca in tetraplegija. In v bistvu od vratu navzdol ne bi nič bilo. Od vratu navzdol. In tudi po poškodbi sem dejansko samo desno ramo lahko premikal. Če bi mi nekdo rekel, pa kaj je en dan prej, 1 uro pred nesrečo se mi lahko kaj takega zgodi, bi rekel, ne, to ni možno. Koliko staršev je zaman čakalo, da se njihov otrok vrne z zabave? Poimenovane tudi disko nesreče, kajti največ teh prometnih nesreč se zgodi, ko se vozijo mladi na zabavo ali z zabave. To raise awareness about the dangers of DUI among the young and their parents, we created a social marketing campaign, Heroes Ride in Pyjamas, with regional and national preventive activities. We started the campaign with an online video featuring Slovenian celebrities and influencers. Vsako tretjo nesrečo pod vplivom alkohola povzročijo mladi vozniki. 22 let je povprečna starost, ko oseba zaradi prometne nesreče pristane na vozičku. Nočem pristati 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 na vozičku. Zato podpiram inicijativo Heroji furajo v pižamah. Mene je prometna nesreča prikovala na voziček. Da ne bo tudi tebe, bomo v akciji Heroji furajo v pižamah mlade z nočnih zabav brezplačno in varno vozili domov, tako kot to počno že nekateri skrbni starši. In upamo, da jih bo to počelo še veliko, veliko več. In tako bova napovedala prispevek o akciji, s katero želijo mlade prepričati, naj zabav ne vozijo pijani, starše pa spodbuditi naj, če tudi sredi noči in v pižami, poskrbijo, da bo imel njihov otrok varen prevoz do doma. Ponoči so bili na delu Heroji v pižamah. Gre za vseslovensko akcijo proti vožnji pod vplivom alkohola. Brezplačno so jih vozili invalidi zavoda Vozim, ki so se sami poškodovali v prometnih nesrečah. With cars for handicapped drivers, modified specially for this campaign, we offered a safe ride home from parties to more than 100 young people per night, where public transport isn't available. We also opened regional discussions about the dangers of drink driving among youth, and on the national level, a social dialogue about the dangers of alcohol abuse in general that has to arise from home, from schools, from youth organizations, and from society in general. We included enhanced police supervision and an initiative for legislation change. In order to further reduce the number of DUIs, we engaged all the important regional and national stakeholders in preparing and implementing action plans. Because of the overwhelmingly positive feedback, the campaign Heroes Ride in Pyjamas will expand to other regions in the next year. Gre za zavedanje, da absolutno volan in alkohol ne sodita skupaj. Super, hvala za prevoz. Malenkost. Lepo če. Enako.